inkosi engabheki ubuso bomuntu, inkosi esilandelelayo esinakayo. Amen. Ngisasemntwana kaNkulunkulu bazalwane, singisiwe ngiyamthanda uJesu owalandelela impilo yami ekuphileni nasekhambeni kwami. Amen. Ngikholwa bazalwane, ngiyamthanda Jesu. Hallelujah. Usele encikini yababa uNkulunkulu babungomane, if I'm not mistaken. Hallelujah. Siyabonga baba bakhona bakho phakathi kwethu. Ngosemsayini usisi. Divele webukelekile ncebo kaNkulunkulu. Usendlini kaJehova la. Akekho lo ona. Ona bonke basabana bakhona. Explore yami nayo ikhona. Hallelujah. Ishaya ndanda bazoneka. Praise the Lord Jesus. Nabanye bazalwana ngabalo ubita emagama labanye ngicela ungasabasho. Bangathi ababandekela bonke bazalwana bakhona nabafikayo abaqalayo abavakashayo. Ukuthula kukaNkulunkulu naqonda kakhulu phezulu. Praise God. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Sisemshikashile lokufika ekhaya. Last meeting khona. Into letendekako. Kodwa lokho akuchazi ukuthi indlela yokufika ekhaya seyiphelile. Praise God. Ngicela sibuke ngebhila uNkulunkulu emakhosini okuqala. Sasho 18 verse 27. 27, 28, 29. Makhosi chapter 18 verse 27 to 29. Amen. Jesus Christ. Hallelujah. Liyaphila babezwi lakho ekuseni uNkulunkulu. Sekusemini. Sibhabhathise ngalo uNkulunkulu muhle. Wendele Nkosi kuhle nokuba abantu kwelibito lakho. NjengaKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Ngicela ngamasibomu sibukeni Matthew 24. Matthew number 24. Egameni likaJesu. Ngithatha amavesi lamabili verse 14 na 15. Matthew 24 verse 14 to 15. Yes. Livangeli Ngembuso emhlabeni wonke. Kuze kube ubufakazi bonke. Bese-ke kuyafika kuphela. Ngakho-ke nanamasinisomthakalo simenza wegcwele. Njengoba asho uprofethi Daniel. Lofundzako akacaphele incazelo yalokho. Lofundzako akwenza njani? Hallelujah. Hallelujah. Lelesiswati lithi Livangeli Ngembuso. Lelesizulu lithi Livangeli lombuso. Amen. Limele lishunyayelwe emhlabeni wonke
ufike uphele inkosi yasezulwini ikusisi. Angidlulelanga sabane ngidlulisa ukuthi ngidlule attach khona. Sibongela khona bazalwane inkonzo emakhaphoshi ayitolo lebe ikhona. Ayibonge boss. Nabekade bangekho bazalwane sithokile ixoliso ayibonge boss. Thing bazalwane ukuthi uNkulunkulu usebenza ngaleli ndlela. Ugcine ungaqonzi. Amen. Lokuthi ufuna ume njani uzomkhulumele kahle. Amen. Ngoba uNkulunkulu indlu yakhe le uNkulunkulu bazalwane ufuna ukukhuluma nabantu bakhe. Amen. Ethele bona wababita ngekati yakhe. Amen. Ubasayinele ukuthi basevana. Ngiyafisa bazalwane kunesizeni esinelini elithile itolo ubongela bekade bafundisana. Kunesizeni siyavuka yavuka manje ngifuna indlela ukuthi ngifaka kanjani. Amen. Nangifaka bazalwane ngiyafisa ukuqala la eThekwini. Njengabazalwane labathanda uNkulunkulu ngaKristu Jesu. Amen. Asifikeni kuleli qhaza umfundisi wethu lasifundisa lona. Lele ukuthi mase usizisiwe baqala kulendlula. Asifikeni bazalwane. Ngeke ngesakugcizelela kakhulu ngomlandeni ukuthi vele asifike ngoba awufiki ngoba ufundiswa ukufika khona. Kodwa ufika ngoba ushumezwe lamhlaba lamehlula siyafika khona. Letinye izinto sikhulume ngafutheka. Amen. Nemanje emoshini kwasho abantu abafundzile sithi khulume sinale ngqondo ukuthi kwamathi. Manje uNkulunkulu mabhiza sikhulisa uyayembula lento lokuthi asitho konke longakufundzisa singene. Kodwa into lenemandla uma ungaphakamisa mina uphushe mina. NjengaKristu Jesu bathathe mina. Uthina kanjani? Badayiphila lento. Amen. Into lekufuna sinake bazalwane ukuthi nasi bazalwane asiholeke akuba ngikhuluma kahle yafanana lelo. Uma sibazalwane siholwa asiholekeni. Nikhona bazalwane. Ngoba uma singaholeki alikho ibandla. Badimasi holeka. Umuntu umhola aholeke uyakhona ukufundiseka. Amen. Konke basazelo uthi uma kuba umlandeli bevula batofundisa bachitha isikhathi. Kodwa lento lokufundziswa kufuna inamathele kithi. Nikhona. Ngeke yanamathekake uma singaholeki. Kuba kukhulu kakhulu basaba. Haleluya. Kunalesi silelikhulunywa itolo lelithi siphila esikhathini la bazalwane basaba nomfundisi. Bazelele kuNkulunkulu. Siphila la bazalwane banamhla bakholwa kahle ngomfundisi. Yiyo nje kona umfundisi kulukhulu ukuthi ungalungiseka. Kona umshumayeli kulukhulu ukuthi ungalungiseka. Ayibonge
Nkosi. Ngoba abantu bese babukwe kangcono emehlweni bantu noma kwebandla bafundisi. Kanti bazalwane uma bekade ningathi ukuthi bantu lababalulekile phakathi kwenu nebafundisi ngini. Uma beningakwazi lokho beningavuma ngoholeka. Ngoba labadala banishumayela kubaqashiwe. Amen. uNkulunkulu bantu njena bafundiswa uNkulunkulu. uNkulunkulu othi akabuya tobafundzisa kudoba abantu. Uma besingakunaka lokho basalele besingeke sabambelela ekulimaleni kwebantu labangolayo. Nikhona basalele. Hallelujah. I-procedure yasezulwini ithi siyamesaba uNkulunkulu. Lebe sikhuluma ukuthi siyamesaba uNkulunkulu, siyamhlonipha uMholi. Hayi ukuthi sisaba uMholi, sihlonipha ukhava sana vice versa. Kusatshwa uNkulunkulu. Kodwa kuhlonishwe. Awuthi iBhayibheli lithi kuphela abangolayo. Ngoba baningi umphefumulo. Inzaba yabo-ke iqala lapho igcina lapho. But umuntu lokumele sakhe ngumunikazi wemvelo. Wakwebuleka kahle kwesakhamulo. Medesela noma kanjani masingekho kwasawa. Ngoba silunga nasiphambi kwabafundisi. Ngoba nasiphambi kwabantu ulala phambi kwabantu phambi. Mawuphuma ngala awusekho phambi kwabafundisi phambi kwabantu. Mawulala phambi kwabantu awukho phambi kwabafundisi. So uma bazalwane sinabona uNkulunkulu othakhulume lo. Uthakhulume mina njengesithunywa sakhe ukhulume lokho sikunakeni umesaba uNkulunkulu. I-platform la ngimekho phambi kwenu akuniki garanti yokuthi nithi nibantu babo. Ngoba nami nesaba uNkulunkulu. Ukube bazalwana nesaba uNkulunkulu nanisakhulumi kanje. But ngikhulunyiswa nokuthi uthanda uNkulunkulu ngikwelile umlinzi. Endlini yami kuthi ubayale ubakhuda ubasole ubakhonzise uthi nikwelile awukade. So that's why ngidele ithuba lokukhuluma bani nelithuba lokukhuluma lokhu la kwembulalo umzimkhulu. So ngoba ngicela abafana ukuthi njengebandla laNkulunkulu asivumele ukuholeka bazalwane. Singabukhulu siholeka. Iyobaluleke ngoku my wonderful counselor. Kunethinto letiningi uNkulunkulu khona metiso kutembula. Ngini njengebashumayeli ngenxa ye-frustration lekini ngohambo lobuqotho. The more sikhathatheka kakhulu, the more kakhulu dinqipha. Kodwa uma siflow. Hallelujah. Sikaphelana basashishana kuNkulunkulu. Kuthi phakathi kwethu kungavami kumele ibanzelene. Lekho ngikhokhisa ngalo. Lokho kusena siflow. Therefore, nikade webandla. Ilapha tababulativo. Lesike nato namanje sikho. Lokumele tibe khona. Mayibonge inkosi. So ngicela nje ukusala kwabazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Egameni lenkosi. Jesus Christ. Ngicela siye nezwi laNkulunkulu. Lelithi kwathi ngasemini Eliya wadlala ngabo wathi memezani ngezwi elikhulu
noma enguNkulunkulu mhlawumbe uyazidla noma uqhezukile nje noma usohambe noma bekulele edinga ukuvuswa nakazama baptiza kwenza ukuthi base bamaneza nezwe lolayo lulandelayo ukuthi bazisika ngawomese nanemikhonto lesikhathi bamemeda njengoba umthetho wabo. Jesus Christ. iBhayibheli lithi wathi Eliya abamemede noma uNkulunkulu mhlawumbe ulibele oluvakashile olowulele uyadzinga kuvuswa. iBhayibheli lithi ke base baphakamisane bayamemeda lithi ekumemedeni kwabo base bathatha nemikhwa bayazisika nemikhondo bayazisika njengoba umthetho. Wow. Mawufunda uqhubeka iBhayibheli lithi kodwa impendulo abayifumana bandlethele kaNkulunkulu laba zalwane bokungasiko umdlalo bokungadlalwa bokungajoba futhi bokungasi liqembu lelithile lebantu bakulibandla lalikholwa uNkulunkulu walo. Uma efika Eliya ufika uveta uNkulunkulu wakhe kanye nalo naMkulunkulu walo. Lithi iBhayibheli wasele Eliya uyalikhethisa phakathi kwaNkulunkulu wakhe naNkulunkulu wabo. Uma afika Eliya uthola labantu laba baneminyaka bakhona, baneminyaka bahamba naNkulunkulu wabo bamethemba. Lelithi iBhayibheli uNkulunkulu bayabeka lelibito lakhe kuthiwa uBhali. Lo Bhali bazalwane bekathi akasiso sithixo angakafiki Eliya, bekathi uNkulunkulu lo Bhali akhondwa imisimento yakhe igcinwa. Enhlitshweni yami nasemphefumulweni wami ngiyadibuka nokuthi kulo uNkulunkulu wabo lelisiko lokuthi sika ngemukhwa nokuthi sika ngenkemba lalelenteka akwende njani ngoba ekuhambeni kwabo uNkulunkulu wabo akadanga uNkulunkulu wabo baphoka, akadanga uNkulunkulu wabo abendele phansi. uNkulunkulu wabo babemkhoma bamethemba enawo amandika ukuthi lelisiko lokusika lelentika akwende njani. Kodwa iBhayibheli lithi la umprofeti phela wathatha amabele kakhulu. iBhayibheli lithi uma asho lokho
nabaqatha kuvelana bebanye babe nePhilipi because bayamazi uNkulunkulu wabo uyasonga usiqina
siphila kuyo namhlanje. Jesus. Utsathasu nekisho lalivangeli Ngembuso. Jesus. Lelivangeli Ngembuso Hallelujah. litawushunyayelwa asoloke namhlanje wonke. Oh, yes. Athi ube ufakazi. Hallelujah. Athi uba kufika kuphela Jesus. lelivangeli Ngembuso. Hallelujah. Wayesu uthi ngoba alifikelelanga emhlabeni wonke. Hallelujah. Noma khona amasondo kodwa ivangeli Ngembuso WaNkulunkulu ayikafikanga khona amasondo. Hallelujah. This is an example of the church and it calls upon Hallelujah. day by day. Oh, yes, Jesus. Nyaka neminyaka Jesus. babantu kuzalwa abanye Hallelujah. siphisa ubani. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Ngiyathanda bazalwane ukuze inkazimulo yakhe Oh, Jesus. ibandla likafikile liphaphame khona Oh, Jesus. la kumele liqonze khona ukuthi uNkulunkulu ongumnini mandla onke akafani noNkulunkulu wabo. Hallelujah. Ithwala lethu alifani nelakho. Yes, ithwala alifani ithwala lethu Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Yebo nje siphila fake gospel. Oh, Jesus. Ivangeli namhlanje liqhube yonke into. Laze laqhuba nengqondo yomuntu. Ngoba uNkulunkulu engibulwa ebandleni la. Uthi ke Jesu lelivangeli. Ngeyalo uthi phela Jesu masowuyi. Into yamaJesu akuyini. Kuthi ke ivangeli likafinyelele esizweni sonke. Angeke ukuthi lishumayela ngamala kho wali kwenje. Hallelujah. Ushiyele. Kuthatha kafiki. Jesus. iBhayibheli lithi ufike kwenzela ukufakazi. Ngoba mhla ufika phakathi kwakho akakuthi Nkosi wethulela kahle. Hallelujah. Ufanele uyafela. Jesus. Alona ivangeli lethu loku-entertainer. Asijabulisi umuntu. Kodwa siyibutho lethu. Oh, Jesus. Esinahlangana ngoba kumnanzi. Hallelujah. Sihlangana ngoba siliphi uqobo. Hallelujah. Yikho sasizwini kusisa. Sikulo okuhle. Ukulo okukhona. Yeah. Ukuthi bathi basithuka bese kusisa. Jesus. Ngoba ngoba loyo wevangeli. Elebhulelo bathi. Sasina kufanele ngoba bashiwa yafilela nele lesizwe sethu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Jesus. Akukuhle Nkosi namgcinela. Esikhathini sanamhlanje alisekho ivangeli lamandla. Oh, Jesus. Esikhathini esiphila kuso. Yebo uNkulunkulu ngokusola umuntu. Ungamsola kakhulu. Ngoba kusekho ivangeli lamandla. Lelo bhala ngalo baphawula ngakatike. Ekhali kudlulike. Ekhali bahlala kuzonke. Alisekho. Uyazi usathatha umphakathi kasawa. Singahlangana day by day, sihlangana Sunday by Sunday, sihlangana Wednesday by Wednesday, Thursday by Thursday, Saturday by Saturday, Monday by Monday, Tuesday by Tuesday. La bakhona lethi
ukuthi akujola. Ibandla lithi ngeke lesisindiswe ngoba sifuna ukujola. Yangisinza le nto le. Yangisinza kakhulu le nto le bazalwane. Because angathi mhlawumbe kwaqile. Because ayiside ngebuleke. Lapho khona. Because bazalwane sesishiyela njengoba njalo ufuna impilo njengoba njalo. Konke izinto lenziwa ngenxa yalo lenziwe njengoba njalo. Uma kakhuluma bazalwane ayithi ngomakabi, makakhuluma nje ukuthi kuleka isuku. Ngibikile uKristu ngathi indodana yami seyibhekile ngathi. Ngathi ngoba ngiyakholwa. Seyibonile buyana ibusise kuziyohlala ngemfati busisebile. That is not our gospel. Akulona. Manje siyasaba ngoba abantu bethatha sivuka. Kodwa akulona. Haleluya. Lona lithi sihamba ngokukhona. Siyamethemba. Uyasithola uyasosha. Lona lisosha. Yiko umuntu wasifitha kahle lapho gogo nasebe-expire. In terms of fear. Kodwa lentana yethu asinga. Yiko lithi amandla alo. I'm sorry, Coco Caps, I'm sorry. Sikhathi lesiphila kuso, sikhathi sefake. Alikho iqiniso bazalwane. Alikho, there is no original. Sikhathi sesiphila kuso. Ungangizwa, phuma la ungene phasi. Ngibona ukuthi thina ngokuthola i-original. Siko sakho segama laso. Ngoba kuyona i-original. Emakhona nakhona namagama akhona. Hayi basala yithi. Oh God, oh Father. Yithi yasebele tinto tikwamithi. Dimosika tona na tokasi. Hallelujah. Demosika sia pepe, o pepe na mulungi. Hallelujah. Tina yini. Oh. Indlela lesinengani nayo, indlela lesitrainwe nayo. Hayi. Asiphenduke. Umoya
isokwe kuvangela usasebenzi. Senkonzo lenemandla inkonzo yokushumayela. I-evangelist ayisamuntu. Wavangela ukhonjwa ngetingalo uyasoka. Kuthiwa sidale sibone ukuthi utawulandzela amagadi. Kwangathi sishumayelela kulandzelwa, kade sishumayele kulandzelwa. Kodwa sishumayele ubika kakhulu. Ukuthi ngosikwatile ngokomkezelo. And so I just didn't know what Mama Nobuba said. If you live in 17, that's the 7th. I need to finish. But better school here, we don't take for about to get home. When man, what's the job of school? Si buona kuti testo kona sibungi man. Ngeka man, yes, you come man. Ufuwa chene. Utsanalo. Umuntu wathi staff notice. Wena tuseme kwakude nokusema. Wakho wakonvisa. Ubachela usasele, unawakhuleleki, unamasemo seyivuni impilo. Bathi sibeke lo bhali. Sibeke lo bhali. Abaxhashwa namhlanje ukuthi sabafana abaxhashwa nabo. Yina ngithemba ifami. Among their respect, and my faith, God's will. Nego, it is a way that it will let them but Pashameli Yamayamu. Holy God, Holy God, Holy God, Holy God. Pashamel of Israel, the Messiah. Pashamel, because faith in the control. How long we was alone? I had to talk some nonsense. In South Africa. South Africa. South Africa job bakuphatha amadlozi alahlomile abafathi babo. Ndaka abafathi abahluphile. Why ingabophi nabantu labaqhamuka nemaswidi lana shelf labala abantu babethu. Ngeke wathi asekusite namhlanje. Ukwazi ukuthi wonke umbuso nembuso unesivumelwano sawo. Okhona sivumelwano usembuso wase South Africa. Lo wahlanganiswe emkhathini. Wonke umuntu ozoyiphatha South Africa. Kumele bazakhuluma language yasemkhathini. Ilanguage yasemkhathini ithi kula Christianity uviso bani. Kumuntu wakhiwa South Africa. Hallelujah. Wamakhuluma yona mfowethu sowashona emsebenzini. Bekathi angiphathi wami ngiseselake emazenzala. Wathi sibani ngicela siyibuke lento lesiphila kuyo South Africa ngicela siyibuke ngam understanding wathi ngitshele nje indvodza lenzala lenganga indvodza lenzala nje lenganga lenzela ingahamba iye emgwaqweni iyoshisa emataya iphakamise emadolo itoyitoy nabayibuka ukuthi uyitola abangaka phela uthi yasola bangakheli itoilet uthi komola iphotsa lenzala lefuna emsebenzini iyo misili kwakho kube bonke into lenyana ikhanje ukuthi abayakheli itoilet lingamkhethi na 10,000 na 5,000 abaphela kwakathoyela uthi ufuna ukuphuma kwakho uthi South Africa bele angifakabi ungaqaba kusina ko 350 lezi niko dabona mahala bayangizama haleluya bathi kuphumiswa kalula kulimala kwenzakala Livangeli lethi kathatha ukuthi ababaso bataba bangena lamnyango basithathe ndawusala bayosifaka emajele because koza ngimisile kakhulu ukuze niyofa noma nganika platform haleluya
I remember one day in Parliament, yemkhandlo wasembomela wakuthi umfundisi umkhondo waphithwa mina wathi umkhondo gijima umfundisi amikho ngana bathi ukuthi ngisebenza khona namfika khosa kushumayela inkinga yami ukuthi akwazi ukushumayela ngesingisi ekwakunye belungu lapha konke amandla umsibi lo wesimadibulo la leso sikhathi belasemspeaker wathi nakathi ngena wathi umbuka wethu wathi umfundisi kunawo la ngithi kuna lo muntu lebesibhisayo politics bekathi secretary wale committee hlangana onke lama politicians onke lama parties ayambomela belungu ndiye nabo konke amqala nami ngiyofika lapho eParliament inkosi njengelele Musa ingileta nje peace it just trust what is happening in this world. That's what I'm feeling. Nathuka masinabatha wathi ukuthi ngisebenza nangiphumala funa bayigwela ngoba uma ngimele umuntu lo angiphili fake othina kumele ngikhonze angikhonza abakhonza kaDavide angiphathiswe insimbi tasawu ayolona Goliath angikhonza nakhuluma singisi for a short of time. And then please guys, we are shaking me and young ladies. Why am I going to interpret? There is no leadership without God. Go meet him. I'm not going to meet him. Walk on Board, who feel it's like a boom, the pattern of Kuluku. Nakonza leso sikhathi babaloyana moto kungena lo meya yakho bathi bamshayela sifuna nabamfuna bafuna lokuje okuphi ngabachana bathi uNkulunkulu kokuphe usukela kokuphiwa yiwaphicho chilikuwe kathuluphe uma live lifuna usoba uNkulunkulu lilahle konke lokhu liphele kukamva sizwina phezulu. Pastor Mthiyane wasosho besenese abafundisi besicela ufuna uthanda mahlala. Uzala phala. Awasho ukuthi njalo ngingozo ngaphumayo. Yibona mhla. Abathi please mfunde because the truth will set us. Qiniso phasa. Noma babasobeni babababili ufuna selikhuluma iqiniso. Ngoba iqiniso liyakho. Mina bambangale mbatala kude lo ngaye ahamba yofa athi akakazi gospel isini ngoba igospel ngikhulumela ngishwele nasendlini nabo mthobe sinoba ukuthi abathela kahle papa nekavumela ngakakhuluma bathi ngakavumela because ngimele umuntu ngabe itongo akusona sikhundla lenkuso haleluya so ngeke nakhonziso I got it. No, I got it. But no, I think I know ten pastors. Vele nigete to South Africa. Mega baba posha la baba ngoba kunesivumelo na ulemkhathi. Ma antichrist bakhola. Shobati kulethi. Abakhola. Abetokwana bakhola. Ma antichrist uvunyelwe uyathi la maposa ukuthi wasayina. Noma namkhipha la maposa ungena nomuntu. Iqhubele la igcine khona. Baba simale la Akazama ukuthi whoever sport. Let's cut into that. Akazama kusho. Ngisho celebrate nami ngihlangana lokunyama celebrate. Ngiyathanda ukufinisika ngokukhulu. Ayangene nalokho. Sawacha umsebenzi ngathi ngeke sa-attend even normal service except uma mina ngoshumayela. Bakoshumayela mina ngiyakubika. Because ngifuna kumphakamisela enkosi umsindisi odingilo dentro. Ayibongelosi. Asithathazele nakhe basa. Iba ngiyafuna liphaphame kwedikhathi lesiphileyo. Ngoba ledikhathi lethu dikhathi tokuyenwa. Uma malecho ukuthi odibhimbile dingahambana kahle libanda lele njani. Lilanza verse lifake kule volente bese liyayela emukeleke bazaba. Fine.
iyamukela bazalwane, it's okay, it's fine, awufuna ujabule, but kunika kwalo wena. Ngoba one of the days utawuma phambi kwesihlalo utawujajwa. Mina I'm fake. Manje wathi. Njengoba ngilabazalwane, angishumayeli ngoba nginesikhundla. But ngishumela ngoba ngivile ukukhuluma kwaNkulunkulu empilweni yami. Namhlanje sakuva ukukhuluma kwaNkulunkulu. Mayibonge igama likaJesu. Baphuma bangene neshintshane. Ubethi aba angisuki. Ngoba uNkulunkulu ngakhuluma naye kahle, ushaye esifulane ngakhuluma naye kahle. Ngathi mawungiphelisa Nkosi ngakhuluma kusikhathi noma kumasiso. Uma sengibhili balale kusiki kamsusa uNkulunkulu. Amasusi nalabashume, we will preach the theory gospel yaNkulunkulu ophilayo. Ibandla laBhali latisika lakhala kodwa impendulo yangakho. Beyibona lesikuphaka sawa kuze singaphumeleli kunelusiko lokwehluleka lokuphila kumaKristu nasemabandleni awo kulephezulu. Ngoba umuntu losukile uNkulunkulu uphila impilo yekusipenda unnecessary. Umuntu sihanya mahala kodwa umuntu asoka uNkulunkulu ubhadala nento abhadala. Bani abamkhonza bathatha umhlaba wabo nabomuntu wabunjwa ngabo. First balahlekelwa umhlaba wagugu nakathekululo wawubuse waba uNkulunkulu wabo. Uthole kwethiwa yini umeshashini empilweni umkhanze akhosele esihlahleni seshantu singaphili simhlophe sehu apika tikina takhe donke. Ngoba umuntu makashuka uNkulunkulu uphilela usipenda unnecessary. Angenza abamnelana ukuthi usamile wakhuma impuphu waphutha kulotelele. Akuthuso. Ngoba ngathi akho ukuthi umbuso walomhlaba uactivate into down. Oh my God. Kungena umuntu lambele tandla awe phasa sishosha suma bese sicabile manje kuphi asibukile kwentiwa ingcebo kodwa sibuka umoya lokuthi ingcebo. Siamo. Akukho losikawo lapha. Konke is a fake. Uma walekela umhlaba wawubuka bakhona wo. Akuzange kuphelele. Abantu noma besibahamba kanye basibona. Akuzange kuphelele. Abaluzama umhlaba. Bagcine baluza nengadi yabo. Batisika bona. Uthola kuvela ku-11 babuya. Abavela kubela kuqanusa. Kuqanusa abaprofeti baba. Sithola umhlaba usikona sila. Sithola umhlaba abasisilanze inhlaba. Kude. Kunothi sibe naye kwalahleka imali tethu. Unnecessary. IBhayibheli bamama sokuthi kunemuntu oqala uyaphila kana kathi ufile. Because ulandzela lokuma rituals. Kufanele ukuthi uyadibethela wena. Hlabele lo mnyengo besathola sifoma khabalathi imizamo yami yaphela mangifika. Ayibonge Nkosi. Bayehlabela abantu athi imizamo yaphela mangifika kodwa basuke kuyibambe lozamo. Indaba mntana siphila ku fake time. Lana
nihamba khona i-debate bekhulunywayo akuthi kahle zalela lokuthi uthwale inhloko lokuthi uthwale akude lokuthi uthwale inhloko nawe ngingakuphela mba ngimsinqonene lesikayi lesinele singikhiphe ekholweni lesitaba-jabulisa nalapho ngoba sikhathi esiphila kuso it's a fake time sesihlulekile phendula ngakantshela mina ngathi lo ngesesingisebenza naye wangitshela ukuthi uNkulunkulu wami akekho fair usho uNkulunkulu wami mina ngakhuluma ubhalo wakhe ukhuluma ngaNkulunkulu wami mina ngakhuluma uNkulunkulu wami angiphendula ngiyasukuma ngami uthi nengayidibhetha nawe ungekho besibani bayibhela ukuthi sikugwele ukuphikisana nokuyini angeke ukhona usindiso ukuthi ungasojika kusasa sokuthi songilokuyini kanti intolo kudlala kazi na umufunza lapha kunatewu ngasifunze khona Livangeli Ngembuso uthi Jesu ngesikhathi sokugcina abantu abatawuveta Jesu niko emakholweni emhlapho emalanga nokukhonda bathi thina sitobelethela bazalwane futhi ungabeva ukuthi Jesu uyamsindisa umuntu ungafi siyakwazi thina saphuma ebusheni sagele ebusheni saphuma ebusheni sagele ebusheni bafa bakithi nabaqwaba ngasala ngoba sinaKristu Jesu Inkosi. This is the time. This is the time. Nyama njengoba mntana lomncane uma asho ukuthi bekade uhlekwa umfundisi wakhe eba akusebenzi ukuthi uyakuhleka noma akuhleki as long as wakho aphila uthi lokho kude sikhathi silusela amagoli lesiphumelela ngoba lelo kunyifa lebantwana bakhe asishanathisi basaba asihesitate uNkosi Yesu phakeme kakhulu mele kubo my God umbona ngaphi ngutraining hallelujah ngutraining you celebrate one of the days because ihlabela thina ukuthi ngobonga namakha if you feel ukuthi uhlala ngabantu abanje egospeleni ofisito bese yakhulula mina kumnyama kunokuhlala imele kusite kusasa so lomfuna lwabelini utasika manje lolani utakisa ko ukuthathela abantu phase ubatshela behluleka kwakho ufune bakhombe style sakho ngoba ushaya umhlaba wena ngemphoyina umnyango sesi fune Jesu sithele nalele kahle unyenye ekidendonke hayi phela methisi ungathi ngikhoshobozela bakho nguJesu lose uma sekafikile uyawuhlukanisa makoti namaketana mina ngathi lelo angathi methisi okushobela ibafweni lithi kuyahlukana la uma sinabona ngasolinye sikhulumise kunamadoda lawo yakukula bakamajele athi singaqabani ngoba singasalwa khetha wena nakakhetha ngala lokuthi ngizoya ngapha asicabani bathisha sini ngoba uma timo tishaya sohlangana sosinalwe siluse msathane nyama siphakamisele inkosi ngoba ngaphandle kwakhe nesafika zawo mangabo Jesu Jesu hallelujah basaba wayithakaza into ngasithi this is the time la kumele ikhoba lishintshe
ube serious gospel yakho. Njengoba lo serious gospel yakho akanzeleka akaphoshwa. Uwesa stop sakhe. Umuntu basana lo minisha ibusiness nawo umuntu. Toka tinto takhe. Dihlala kusemgangathweni. Hayi basawa. Uma basana siminisha ibusiness nakuNkulunkulu. We stand tall. Siba nemandla. Ushothana babanyana umsukholwa. Ube nesibindi. Ube nemandla okulwa netimo letikwentisa kabi. Besifundisa itolo la. Uqoqela kwebha. Besifundisa lapho la. Kwamina uqobo lwami mphendukile. Ngaphenduka. Ngoba uma Jesu athi lothi akanasono. Siyayelana lento nabomaka Mthiyane. Sihlebele ibandla babo. So uNkulunkulu akakana nkinga, akayisoli platform nakafika la ugibele pulpit ukhuluma iqiniso. Wasitshela uNkulunkulu uma libandla lingaqali ekhaya. Kose kuyavuka ukuthi ninegotiate ekhaya. Uthi kude ibandla lingabakho. Iqala kimi nemkamo, iyebantu abami. Nasithe endlini kaNkulunkulu sifocus. Hallelujah. Imimoya ema-emotion ayikho. Kude nje bazobona utofika unyathelo likhona utofika sonyathelo likhona kude. Uma kuthi bakuthathele likhona akusikho lapho unyathelo likhona kodwa sathana unyathelo likhona. Yini lo yendaba unyathelo likhona? Repent, uyaphenduka. Cela sothandaza. Asihambe ngomoya. Remember this. Angiyena professor. Mina ngimle nekuthakathaka mina. Ngithi ngimithandazo kuze ngimele. uNkulunkulu ayisi original empeleni yakho. uNkulunkulu ungakhili. Wangakhela ukuthi nilungele ukuma. Phambi kwekushumele inzalakho. Ungakhe ngoba mina ngiphendukile. Ungaphelelanga ukuthi ngaphenduka ngiyaphenduka. Still ngaqhubeka. Ngiyacela basaba. Siyena mthandazo. Dawuyenza le Nkosi bami Jesu uthola ngathi. Sithi ne fake. Uyabona mama philini. Into le ngiphilayo influence ngani bamba Jesu. Emsebenzini info ngokuye ngikukhuluma joking ungathi ngiyajoka ngeke ngibende hayi ukuthi angikwenzi ngokusona ngiyibona ukuthi ngiyathatha ukuthi ngiweak kangakanani uma nje vele ngingaqinisa le hloko ngiqhubeke ngenze ekhaya ngengilast level uyabona ukuthi njani simple as uma nje because mina ngokwemvelo ngithi angapha ngidala abantwana abakhaya ikhaya ngathanda into ikhaya but livangeli linende aba discipline in order ukuthi into khona usustain holy God ayibona Nkosi kuyakuthi isikhathi semshakazo ngithi nineke ngisengqalini ngithi ngoba ngisema-ofisini mina le cishe nje ngibanabo umnyana ngifuna ofisini selongena ekamereni lami ngokushayela uthola the semshakazo lo mfana abehlele aphethe ukuthi mfundisi ngani ulambile afika kuphela anginaplan funa ngu-accept khumbule izwi nengxakane embeza wakhe ngikuthathe yabo mfowethu ngisafuna kuye endlini encane nobe idle bread acoca hambe ngithatha kuye because sisembini uyaliwa ungakhohlwa ukuthi iBhayibheli lithi uma uthandaza usikakudla ungabonakali kubantu geza ugqobe amafutha ube kuhle ilanguage yakho ukukhuluma ingashintshwa ukuthi asemthandazweni kunabantu abasemthandazweni baqale ukubhola oh yeah
Kodwa lesikhathi angeke umntwana say, "Ah, we wanted the pirates. Yeah, he chief, we wanted the chief." Because siphila esikhathini se-fake. Noma ngihlupheka. Noma ngisimelwa. Sesiyathandaza bazalwane lo muntu lokhulumako la kimi uthi mela uNkulunkulu wakho nasetimeni tonke letibhekene nawo. Uthi uNkulunkulu uma sifunza lelivesi Elijah wema ayedwa wamelana nebaprofeti bakaBhali laba450. Ungedeka kunesimo lesiphambi kwakho kodwa lesimo asidzingi ukuthi wende lutho ufuna uvete uNkulunkulu wakho. La kulesimo wena ungaveta uNkulunkulu wakho lesimo sona siyashabalala. Wema Elijah waze wabagugudela wathi memetani kakhulu ngoba athi ukuthi lo labambitaka akusinguNkulunkulu Baba. Siyahamba bazane sihluleke endleleni yethu yokukholwa sihlula nje ukuthi simo lesiphambi kwethu sihlulele nje ukuthi simele uNkulunkulu wethu. Ngifuna ukuthandaza nemuntu. La sitifikile into ngamamele uNkulunkulu. Fonela kumzala wami Ntolo babelihlanga. Wathi nakamikisa into takaZNCC bathi ngeke sikuthathe lo. Bekaphethe imali tonke takaZNCC kwente ekhanya nabo konke abantu make lasimelana. Wathi nakakumikisa bala ukuthatha bathi awuhambi uyocabanga kahle. Bacabanga ukuthi lo uNkulunkulu lemebuye utawutshintsha umqondo. Angifonela ngalesihlanu ukuthi mzala sengiyohlangana nabo. Ngamnikete amagama amanye nje ngathi ungawalungise amagama lotho abaphendula ngawo ngoba uthi uNkulunkulu singakulungisi. Ntolo nakabuya uyangifonela uthi sengibuyile mzala bengingiSamsoni emkhathini wemaFilisti ngathi inqobile ingonyama yendeni kaJuda. Uthi bathithethe letinto lebebalile ukuthi thatha bacabanga ukuthi ndawunjinja umqondo. Uthi kufika abanika lethi 30 minutes ngathi ngicela lethi 30 minutes wenu ngijakile njake esonweni lami ngifuna ukufaka emafasteni. Kunesimo lokufuna ume uthi nawuma nalolo ntalesimo athi nakabuka bone ukuthi lo muntu lo kahle kahle uyakholwa ngiyadlala ngoba bazalwane uma Apostle Petro athi phila impilo yokulunga phakathi kwemahedeni kuze ukuthi uma babona ukhona lo muntu ukuthi abone ukuthi lo muntu lo akusiwe ngidalelwa lo. Wema Elijah yedwa wema. Ngifuna ukuthandaza nemuntu mina la Timothy fikile tangenda ukuthi mkhweshe endleleni uselomnye umfundisi nakakhuluma wathi umhlangana akhamke imali lamaningi uyalala umhlanga lale uzungacabanga ukuthi kude umhlanga uthi na ukuthi uvuke ume ngetinyawo. Sifeyile evangeli laNkulunkulu ekusafika timo sibese siyashobela singasavumbuki. Sebakhona abaphambi kwaNkulunkulu. Cela ukuthandaza nawe egameni likaJesu. Nxa uJesu elihola hangina usola Jesus.
hallelujah. Uma wena ufumba kholelwa kuye. Ngoba laba holela khona uma bamlalela uyabanika lamandla ekuqhubeka bahambe naye. Nawe inemandla. Cela ubuye ngithandaze nawe. Uze ukhona kubelana nesimo. Uma sifike empilweni yakho ube nemandla kuma. Bonke baphakamise tandla ngiyathandaza. Egameni lika Jesu. Siyabonga moyeni. Siyabonga moya wemasu. Siyabonga moya wemandla. uNkulunkulu wethu lophila kuze kube phakathe. uNkulunkulu namhla uNkulunkulu naphakathe. Wena babelo wayekhona ukhona uyoba khona. Umile babe uNkulunkulu ophilako. Umile babe ulithemba lalabo nkosi labakufunako. Sebamile babe phambi kwakho. Sine babe sibona tandla. Kodwa wena babe bona lingekhathi labo. Baba wethu lonemandla onke. Ufanele babe livi lakho. Ufanele babe mandla. Baba wethu phakathi kwabo. Ukuze babe impilo tabo. Uma babe buyele emuva. Noma singathi siyahleba sitha. Kodwa babe bembe. Ngoba wena uNkulunkulu ukhulumile. Baba wethu ngempilo tabo. Ngiyathandaza egameni lika Jesu. Moya lomwele kaNkulunkulu. Moya wemandla. Moya lomlilo lokothulako. Wema Elijah. Wema nomakosi sebathele mandi. Kodwa wavela wena uNkulunkulu. Wakhotha wonke mandi. Washisa babe inkunzi. Ngoba babe tonke timo phambi kwakho tiyasha. Kude babe lokamelana nathi siyabonga bonqwele. Naba Nkosi baphambi kwethu. uNkulunkulu wethu lonemandla ngiyabathwala Nkosi. Ngelihlaka lomlilo ngibaletha kuwe dwala lensinziso. Ibaletha kuwe mpheme wephephela. Bede mandla kodwa Nkosi bayakwathola kuwe. Ngoba wena babe ungemandla ethu. Ulithemba lethu siyabonga bonqwele. Hlala babethu kwebeke yakho lokhulume ngayo. uNkulunkulu wethu longcwele uyifihle njalo ukuze babe liphila lakho liphile ngayo. Egameni nasegazini lika Jesu siyabonga bonqwele. Sithwale Nkosi usibeke babe endaweni lesendundu. Lapho Nkosi sithi sitha siyabheka. Sibone amandla Nkosi lavela kuwe. uNkulunkulu wethu longcwele kunaloko babe siyawuswaba. Ngeke babe yezwi lakho lenamandla. Egameni nasegazini lika Jesu babe siyabonga. Manje kuze bephakathe. Amen. Cela ngicela Nkosi.